Min din il-ġimgħa MFC Industrial Limited, kumpanija Kanadiża reġistrata fin New York Stock Exchange, bdiet topera minn pajjiżna wara li akkwistat lil Malta Bank Limited. B'hekk il-kumpanija Internazzjonali investiet mal-91 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Minkejja li nżammu l-ħaddiema kollha tal-bank preċedenti, MFC biħsiebha tbiddel il-funzjoni tal-bank u tiffoka fuq il-kummerċ u l-finanzi strutturati. Il-kap eżekuttiv ta' MFC Group, Gerardo Cortina, stqarmana li l-ftuħ tal-bank se jgħinhom jespandu l-operat tagħhom u joffri servizzi ġodda lill-klijenti. Fid-dawl li MFC għandu ħolqa ta' kumpaniji mifruxa mal-kontinenti kollha, staqsejnieh x'ħajjarhom jinvestu f'pajjiż xkejken bħal Malta. Malta offers, because of its long tradition in merchant banking and trading, very important for us to have expertise and professionals as we plan to grow this bank. So these are the reasons why we chose Malta, and besides, it's a beautiful island. Tal-istess fema huwa Otto Karasek, il-kap eżekuttiv tal-bank il-ġdid li ilu jaħdem f'dan is-settur f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 13-il sena. Human resources are really gorgeous, and we've had Maltese staff which is very experienced, and we are very happy with the Maltese people here, and that's one of the main reasons people to stay also locally in Malta. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna stqar li investiment bħal dan huwa frott dak li l-Fond Monetarju Internazzjonali ddeskriva bħala settur bankarju reżiljenti li għamilna il-pajjiż adattat għall-investiment. Iżda investiment bħal dan x'impatt iħalli fuq il-poplu Malti? Iħaddem in-nies. Iħaddem in-nies mhux biss direttament li jaħdmu f'dal-branka, issa jista' jkunu xi 10, 20 u 30, imma in-negozju li jagħmlu u anke investituri oħra li jġibu, għax ma' min qegħdin jikkummerċjaw, huma wkoll negozjanti u anke kummerċanti. Ġifieri il-fatt li daqgħet jistabbilixxu il-relazzjoni tagħhom ma' Malta, Malta hija għalihom hija ċ-ċentru fejn jinnegozjaw miegħu. Il-Ministru saħaq li dan huwa pass inkoraġġanti għall-Gvern li jkompli jħeġġeġ lil pajjiżna jiftaħ is-suq lokali għall-investiment internazzjonali.